number 17, chapter number 16, verse number 16. Let us find a good musician to play the harp for you whenever the tormenting spirit is bothering you. The harp music will quiet you and you will soon be well again. All right, Saul said. Find someone who plays well and bring him here. One of the servants said to Saul, the son of Jesse is a talented harp player. Not only that, he is brave and strong and has good judgment. He is also a fine-looking young man, and the Lord is with him. So Saul sent messengers to Jesse to say, send me your son David, the shepherd. Jesse responded by sending David to Saul along with a young goat and a donkey loaded down with the food and the wine. So David went to Saul and served him. Saul liked David very much, and David became one of Saul's armor bearers. Then Saul sent a word to Jesse asking, please let David join my staff, for I am very pleased with him. And whenever the tormenting spirit from God troubles Saul, David will play the harp. Then Saul will feel better and the tormenting spirit will go away. Baba siyabonga egameni kaJesu izilakho linamandla. Nkulunkulu dala kulo okusha besalalela abantwana bakho baba wethu ongcwele. Dlulisa umnyalezo wanamhlanje ozosiqinisa thina sonke egameni nasegazini kaJesu, in Jesus mighty name. La sifunda khona bathandekayo, sifunda indaba kaDavide, sifunda indaba kaSaul noDavide. Lithi iBhayibheli mawufunda amavesi angenhla emva kokuba uDavide esethotshiwe uSamuel ukuba inkosi ngamafutha, lithi iBhayibheli wamgcoba ngesikhathi sokubusa kwenkosi uSaul. Bese lithi ke izwi lenkosi uSaul as a king over Israelites ube nenkinga, and inkinga yakhe bekukuthi ubevukwa nje umoya obumhlukumeza. iBhayibheli libeka kahle lithi it was just a tormenting spirit, kusho ukuthi umoya lo obumhlukumeza. Noma beyinkosi kodwa benomoya omhlukumezayo ebukhosini akubona noma esihlalweni sakhe sobukhosi ayebusa kuSaul. So uNkulunkulu wabeka lento enhlizweni yami ukuba siyikhulume nawe mntana sekhaya ilanga seliyoshona, indaba ethi njalo uma uNkulunkulu efuna ukufaka umuntu endaweni noma efuna ukufaka umuntu esimeni la khona engaqualify khona, uNkulunkulu unayo into yokuthumela idisorder, kube ngathi uthumela idisorder, kanti uNkulunkulu upavor indlela yokuthi labo abangabakhe abangaqualify ukungena ngesystem yezwe uNkulunkulu enze baqualify. uNkulunkulu kuyinature yakhe ukuthi njalo uma efuna ukufaka umuntu endaweni okubonakalayo ukuthi akaqualify ukungena kuyo, noma emehlweni abantu akanayo into yokuthi angangena la khona uNkulunkulu emfuna khona. Bese uNkulunkulu evele creator idisorder endaweni ephakemeyo kanti khona umuntu afuna ukumfaka. Praise the name of the Lord. La sifunda khona sibona uNkulunkulu edala idisorder embusweni, edala idisorder esihlalweni sikaSaul ngokuthi kuvele kube nomoya omehlelayo
odisturba the entire nation, udisturbe ipalace. Kanti uNkulunkulu wenza indlela yokuthi kunomuntu wakhe onganakekile osehlane afuna ukumfaka uNkulunkulu. Sokuza mfaka uNkulunkulu wadala idisorder embushweni kaSaul, so that angabibikho umuntu olawo icabinet yakhe, angabibikho umuntu ozoba nesolution yesimo ngamanye amagama uSaul adlula kusona kuze kutholakala umuntu ongekho la embushweni kaSaul okuyena ozoletha impendulo. Mathakashara okusho ukuthi ngamanye amagama uNkulunkulu inature yakhe ukunyakazisa ination, kanti kunomuntu afuna ukumfaka emehlweni abantu angaqualify yokuba angangena esikhundleni esiphezulu. Lithi iBhayibheli lami lasifunda khona kwathi uma lento iqhubeka kuSaul kwahlangana izikhulu zikaSaul zathi kuyena lo moya okubambileyo sengathi udinga umuntu okwazi ukudumisa, udinga umuntu okwazi ukuhlabelela, udinga umuntu okwazi ukuya kuNkulunkulu ngendumiso. Thank you Jesus. Bible lithi bathi let us find a good musician. Masike samthola lo muntu uzokuhlabelelela bese kwehla lo moya ubuyele kwi-normal situation. Angazi noma bengayikhuluma lento South Africa, bengayikhuluma lento esizweni, bengayikhuluma lento kithi sonke yokuthi uNkulunkulu bedinga uhlobo lwabazalwane lwabantu abazophakama bamdumisa uNkulunkulu njengoPaul, benosila enkilongweni abamdumisa kwaze kwanyakaza isekelo zejele. Okusho ukuthi ngamanye amagama uma sebeletha le advice kuSaul, uSaul wayimukela, makeqedwe ukuyimukela wathi ambalini imfune, kuthiwa kwase kuvela ovela wathi endlini kaJese kunomfana thabosha, kunomfana kaJese, lo mfana is very good ehlabeleleni, lo mfana akagcini lapho uhlakaniphile, bathi lo mfana i-judgment yakhe isober, bese bethi lo mfana futhi muhle, kwathiwa kalandwe endlini kaJese. Ngamanye amagama uDavide wayithola eyongena ebukhosini, kanti baqale bam-undermine ekhaya, baqale bambukela phansi ekhaya, baqale bambukela phansi noma ezodotshwa uSamuel umprofeti ukuze inkosi imfake. Kwabiza ukuthi lethe i-disorder embushweni kaSaul. Angazi kwathi angimemezela into ethi kwesinye isikhathi kuyenzeka kube ne-disorder somewhere, kanti uNkulunkulu ufuna ukufaka wena. Ma uNkulunkulu ezokufaka ucreate i-disorder, ma uNkulunkulu khona la ezokufaka khona wenza i-disorder la uzongena khona. Yenzela ukuthi uNkulunkulu uma ngabe sekunenkinga abantu abala eduze kwambuso ingatholakala impendulo, bese kuba khona abakwaziyo abazokulanda, bakulande ekwaluseni kuthiwa uyadingakala ebukhosini. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wabeka lento enhlizweni yami yokuthi la uNkulunkulu ezokufaka khona, uNkulunkulu usacreate i-disorder. Kwathi angimemezela into ethi angazi emva kwalesi sikhathi ukuthi kuzokwenzakalani, emva kwale disorder ye-nation yakithi, emva kwale disorder yamazwe omhlaba, emva kwale disorder esivalele emakhaya, emva kwale disorder esenza sesabe lokuphuma eminyango, emva kwale disorder ye-coronavirus. Into yami khona la uNkulunkulu afuna ibandla ukulifaka khona, ngoba uNkulunkulu kuyinature yokuthi njalo uma efuna ukufaka abangabakhe ababonakala bengaqualify, adale i-disorder somewhere, a create i-disorder somewhere,
acreate into ezoshayisana abantu ngamakhanda kanti inkosi khona efuna ukumfaka. Ngiyamemezela phezu kwempilo yakho yokuthi inkosi khona la izokufaka khona. Ngiyamemezela phezu komndeni wakho inkosi khona la izokufaka khona. After this season, after this situation, after this disaster, the Lord izokufaka la wena bengeke ungene khona. Athi ohlabelelayo athi sangena lapho kuthiwa mawungena khona awuphumi. Athi saphuma lapho okuthiwa kuphunywa khona. Ngibona ngathi inkosi kukhona la izokufaka khona. Amanye amagama abanye izobafaka kwi-level of faith abangakaze babe nayo. Abanye izobafaka kwi-level of understanding uNkulunkulu ngendlela abangazange bayiqonda. uNkulunkulu after this kukhona lapho ezokufaka khona. Angazi ukuthi inkosi izokufakaphi, angazi ukuthi inkosi ikulungiselelani, kodwa njalo uma inkosi izofaka abantu abangaqualify, i-creator i-disorder, iletha i-disaster, iletha into ezokwenza abantu baxokuzeke ngamakhanda, kanti inkosi khona efuna ukubafaka. Bandla likaKristu, bandla likaNkulunkulu, ngamanye amagama bekufanele uhulumeni wethu kufike la khona ethi sengidinga ibandla makhabo shaka. Bekufanele athi umongameli uMayeya kuthi unespeech azosenza athi sengidinga ibandla ngoba there is a tormenting spirit, there is a tormenting disease, there is a tormenting problem in the nation. Ebesebethi ngidinga ibandla, ibandla elidumisayo, ibandla elikhulekayo ngeliyosinxusela kuNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu uzobethatha ibandla elifaka kwi-level lakhona umhlaba obungeke walifaka khona kalula. Ngakho uSawuli into enza uDavid alandwe ukuthi uyenze kahle into yakhe. Wayenza kahle engakafuni ebukhosini, wayenza kahle ingakacreate ipost yakhe, wayenzisisa, wayenzisisa esekwaluseni, wayenzisisa kwi-community yakhe, wayenza abantu bengamnakile, kanti inkosi iyamphendlela, kanti inkosi iyamvulela, kanti inkosi imlungiselele endaweni eziphakemeyo, imlungiselele endaweni ezinkulu. uNkulunkulu uyayidala i-disaster, uyayidala i-problem, kanti khona afuna ukubafaka abangaqualify ukungena, abangaqualify ukuba kuleso simo ufanele bangene kusona. Ngamanye amagama ngifuna ukuthi kuwe yenzisisa lokho uNkulunkulu akunikeze khona kule level okuyo, ukuze mangivuleka amathuba phezulu ungaqali phansi. Into uyijwayele bengekho abakubukayo, uyijwayele bengekho abakushayela izandla, uyijwayele bengekho abantu abazonqoma, kanti izulu liyabona. Lithi iBhayibheli uDavide walandwa. Uma elandwa uDavide weza enkosini, mayefika enkosini wenza into alandelwe yona, wenza into alandelwe yona, wenza into alandelwe yona. Make ngene eParliament likaSoli wafike wenza into alandelwe yona, wafika wamdumisha uNkulunkulu, wahlabelela, wahlabelela phambi kwaSoli, wahlabelela kwaze kwathi obubamba uSawuli wabonakala wehla, kwathi umoya obumthomenta wabonakala wehla, wabonakala wehla, wabonakala wehla, wabonakala wehla. Lithi iBhayibheli uSawuli waqala wamthanda uDavide, uSawuli waqala wamthanda uDavide, wamthandela ukuthi uDavide from family, from family akana sikhundla epalace, kodwa into yakhe yamfaka ebukhosini, into yakhe yamfaka ebukhosini, yamnikeza iposition egameni likaJesu. Ngamanye amazwi ibandla likaNkulunkulu bekufanele lithandazisise, bekufanele limdumisisise
bekufanele nize kuye ngamandla ukuze uNkulunkulu aliphendvele indlela yokuyongena endaweni eziphezulu bese befika benze njengoDavide bafike benze into abalandelwe yona. Lithi iBhayibheli umoya wabonakala usuka kuSaul, wabonakala usuka enkosini wehla. Lithi inkosi yaqala yamthanda, lithi emva kwalokho yathumela kuyise uJese yathi hambani nimtshele ukuthi lo mfana ngicela zojoyina istaff sami. Yakhula into kaDavide ngenxa nje yento ayenze esekwalusene yedwa enganakwe muntu. Yathi ngilandeleni yena, sengifuna zoba iamabhera yami, sengifuna zophatha ikhali zami. Yanyuka into kaDavide. uNkulunkulu kuyinature yakhe yokuthi uma izofaka umuntu esimeni, uNkulunkulu vela create into ezokwenza ukuthi angabi bikho omunye umuntu ozoba nesolution, kodwa kube yilo muntu afuna ukumfaka. Ngibonile inkosi uNebukadneza iphupho abajwayele ukwachaza behluleka kwaze kwalandwa ozokwazi ukulichaza iphupho, kanti inkosi ifuna ukumfaka ejele. Ngibona inkosi iphupho elahlula izazi kwaze kwalanda uJosefa, kanti inkosi ifuna ukumfaka. Ngibonile inkosi icreate scenario uShadrach noAbednego noMeshaki beba sesimeni, kanti inkosi ifuna ukubaphakamisa. Ngibonile inkosi yenze ngathi uDaniel uyofakwa emphandweni weingonyama, kanti inkosi izomuphakamisa. Ngimbonile uNkulunkulu ethatha uPaul emfake ejele, kanti inkosi ifuna ukuzophakanyiswa. Ngibonile inkosi ithatha uPetru imenza ngene ejele, kanti inkosi izomenza phakame. Sonke isimo osibonayo inkosi isidalela into eyodwa yokuthi icreate an environment yokufaka abangabayo, icreate an environment yokuvula indlela yokuthi labo akade bengelutho baqale babe utho. Inkosi yasicreate isimo sesizothandaza, inkosi yasicreate isimo. Kunezinye izimo ongayibona ziqhake zingaqaka uhulumeni, ziqaka abantu, kanti inkosi icreate isimo sokuthi ibandla layo lisuke kwilevel ebeselikuyo liphakamele kwenye ilevel. Kwathi angimemezele into ethi emva kwalesimo khona abantu abazophakama, bazophakama emndenini yabo, bazophakama kwi-community yabo, bazophakama ezweni lakubo. Obima inkosi idala isimo esixakanisa abantu ngamakhanda, kukhona esuke ifuna ukubafaka la bebengeke bayingenele bona ngawo abamandla. Inkosi idala isimo, idala isimo. Inkosi yadala isimo, inkosi yadala isimo, yasidala isimo sokuthi bengathi uJesu uyafa, kanti ifuna nathi sizongena. Bese lithi iBhayibheli sasingenathemba, sasingenaNkulunkulu, sasingenalutho, sasifana nemihambima, sifana nezinja. Kodwa inkosi yadala isimo, kwanyakaza uHerodi, kwanyakaza umhlaba wonke, kanti ifuna ukuzofaka abantu abangaqualify ngokuzalwa kwabo yokuthi bangangena. Ngamanye amazwi sesithandaza umntana sekhaya asithandaze ngamandla yokuthi kulesi simo ngathi ngayimemezela into ethi kulesi simo inkosi khona la izokufaka khona. Wena esithandaza nawe khona la izokufaka khona. Masedlula la inkosi khona la izokufaka khona. Kuneminyanga ezovuleka eyayingeke ikuvulekele, kunamagate azovuleka ayengeke akuvulekele, kunezibopho ezizoqaqwa ezayingeke iqaqeke, kuneminyango ezovuleka ungazange wena wanokha kuyo. Ngoba uma inkosi yenza isimo sibe khona esishaya abantu ngamakhanda, khona abantu esuke inkosi ifuna ukubafaka. uNkulunkulu uzokugcina, uNkulunkulu uzokulondoloza, uNkulunkulu uzokuvikela, uNkulunkulu uzoba nawe nomndeni wakho, uNkulunkulu uzoba nawe la ukhona. Ngoba inkosi uma izofaka umuntu icreate isimo sokuthi umuntu kube ngathi kunesimo esixaka bonke abantu, kanti impendulo yesimo ikuwe
ungelutho. Impendulo yeSouth Africa ikuwe ngomthandazo. Impendulo yefamily yakho ikuwe ngokumkhola uNkulunkulu. Impendulo yebandla lakho ikuwe ngokukhuleka kuNkulunkulu ophilayo. Impendulo yezimo esidlula kuzo ikimi ikuwe ngokuthi simfune yena uNkulunkulu. elithe iBhayibheli mfuneni uJehova esenokuthola nimbize seseduze. Ngamanye amagama uNkulunkulu mayizofaka umuntu endaweni, mayizofaka umuntu entweni, uvela dala isimo esoshayisana, abantu bashayisane ngamakhanda, kanti inkosi ikhona efuna ukubafaka. Yamkhola uNkulunkulu yokuthi ngale mthandazo esiyenzayo njalo ntambama ngo5:30 emva kwawo lo mthandazo inkosi ikhona ezokwenza. Khona ezokwenza emndenini wakho, khona ezokwenza empilweni yakho, khona ezokwenza kumyeni wakho, khona ezokwenza kunkosikazi wakho, khona ezokwenza kubantwana bakho, khona ezokwenza kwi-community yakho, khona ezokwenza ebandleni lakho, khona ezokwenza emphakathini wakho, kukhona ezokwenza eSouth Africa egameni lika Jesu. Lo mthandazo ungawuthathi kancane, lo mthandazo ungawubukeli phansi, lo mthandazo unamandla okushintsha izinto obethiwa ngeke zashintsha empilweni yakho. Ngamanye amazwi nathi bengavela ushone njengami uthi ngifake Nkosi. Nathi ungasho njengami uthi ngifake Nkosi. Emva kwalesi simo ngifake Nkosi. Emva kwalento esadlula kuyo ngifake Nkosi. Emva kwalenhlungu ngifake Nkosi. Emva kwalesi simo ngifake Nkosi. Ngoba inkosi ayisicreate isimo kanti ayizufaka umuntu endaweni ethe thuthu. oShadrach noAbednego bafakwa emlilweni kanti inkosi ifuna ukubaphakamisa. Umlilo wabenza bashayina, umlilo wabenza ba more visible, umlilo wabenza abababonayo babesaba uNkulunkulu kaShadrach noMeshach noAbednego. I'm calling for everyone who is believing in the Lord yokuthi let's continue ngokuthandaza, asiqhubekeni ngokuthandaza, asiqhubekeni ngokuya enkosini ngoba ungazeka le mthandazo esiyenzayo